Leta zunze ubumwe za Amerika n'umugabane ibihugu bitandukanye cyane bikiri mu nzira y'amajambere bihanga amaso mu gukemura amakimbirane ahuriweho n'ibihugu cyangwa amakimbirane abarizwa mu bihugu mu hagati. Ikibazo cy'iwacu Imurenge ni kibazo abatandukanye ndetse n'ibihugu bitandukanye biba bitegereza ko Leta z'ubumwe za Amerika zigira icyo zibivugaho, ariko Leta z'ubumwe za Amerika zigize iminsi zitunga agatoki Leta ya Kongo ndetse zigize iminsi zohereza intumwa ku butaka bwa Minembwe. None ni na kane iminsi 29 y'ukwezi kwa karindwi, aho dusigaje iminsi 2 gusa ngo turangize uko kwezi kwa karindwi twinjire mu kwezi kwa munani. Iminsi yo iricuma Abanyamurenge bakorerwa ubwicanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwicanyi bufite intego zo kubarimbura ndetse no kubangaza muri ico gihugu. Ubwicanyi kandi bwaranzwe na tekinike zitandukanye zigenda zikoreshwa mu rwego rwaho ibimenyetso bigenda biba genocide ikorerwa Abanyamurenge. Ibyo bimenyetso hashingiyemo kwica abaturage b'ubwoko bumwe bicwa na koalisiyo y'amoko atandukanye ndetse n'uruhare rw'igisirikare cya leta gifite uruhare rukomeye mu kwica inzirakarengane z'abaturage nenshi. Icya kabiri rero no kwica abaturage babicishije bakoresheje systeme y'inzara iri muri uyu mugambi w'ubwicanyi, kwicisha abaturage inzara basahuye imitungo yabo, ibiryo bafite mu mazu ndetse bakarya inka zabo bazinyaze. Ikindi cya gatatu cyagaragaye muri iyi ntambara ni ugukoresha imbaraga kw'igisirikare na leta muri rusange, bafata ubwoko bumwe bakoresha ishimuta ry'abaturage hanyuma akaba ari bo bafungwa bonyine. Abasore basaga 65 muratwihanganira niba atari n'abarindwi bafungiye mu migi itandukanye cyane, ariko abenshi bakaba baherereye mu mujyi wa Kinshasa ariho boherejwe, mu gihe abagize andi moko batarafatwa n'umuntu n'umwe cyangwa nta muntu n'umwe urafatirwa muri ako gace. Reka tugaruke rero mu kiganiro cyacu cy'intumwa z'Abanyamerika zageze ikorera uruzinduko ako karagaciyeho. Reka aribyo tugenda tugarukaho. Dawudi niwe mukiri ku mikoro za Imurenge Amateka TV. Umwaka w'ibihumbi 2014 mu kwezi kwa munani nibwo intumwa z'Abanyamerika zidasanzwe zageze ku butaka bwa Minembwe. Izi ntumwa nibazi ko arizo ntumwa zari zikomeye ndetse zahageze bwa mbere. Abagabo babiri bari boherejwe na Leta z'ubumwe za Amerika ndetse bakaba bari kumwe n'abagabo b'abanyepolitike bazwi cyane mu mateka ya politike y'igihugu cya Kongo bahano iwacu Imurenge. Bari bazanye abo bagabo b'Abanyamerika. Izo ntumwa z'Abanyamerika z'abagabo babiri bavugiye amagambo akomeye hano mu gace ka Minembwe, ndetse amagambo agaragaza ko ikibazo cya Minembwe n'ikibazo cy'Abanyamurenge kizwi ku rwego rwa Leta z'ubumwe za Amerika, ndetse kurusha nuko abaturage bamwe na bamwe baturiye muri aka gace batazi ibirimo biraje imbere ndetse batazi n'ikibazo cy'umugambi w'amakimbirane n'uburyo ayo makimbirane yaba ateye. Imurenge Amateka TV rero Dawudi niwe mukiri kumwereka, tugende tugaruka ku magambo yavuze n'izi ntumwa z'Abanyamerika zari ziherekejwe n'abagabo ba hano muri gakondo y'Imurenge. Uwo ni Minisitiri Azarias Ruberwa ndetse na Depite Moise Nyarugabo bazanye izo ntumwa z'Abanyamerika zagezeho mu kwezi kwa munani k'umwaka w'ibihumbi 2014. Izi nizo ntumwa zidasanzwe zakandagije ibirenge ku butaka bwa Minembwe bwa mbere zoherejwe na Leta zunze ubumwe za Amerika. Mbere y'ibiganiro rero bihuza izi ntumwa n'abaturage bari baje kubategaho ku kibuga cy'indege cya Kiziba. Izi ntumwa zabanje gusura ibitaro biherereye mu gace ka Kiziba cyangwa hafi y'ikibuga cy'indege cya Kiziba, byari byuzuye ari nabyo bitaro bikuru bya Minembwe. Hanyuma kubisura berekeza hafi y'ikibuga cy'indege aho bicaye bakorera ibiganiro bihuza izo ntumwa n'abaturage ndetse n'abanyepolitike bakomoka muri aka karere.
mu magambo yabo rero bakaba baragize bati baturage baturiye muri aka gace k'Imurenge cyangwa Minembwe nk'uko ariho bari turabona aka gace gato kameze nka Edeni ko tukabona aka gace karamutse kabayemo iterambere nta handi haba uburanga ku isi kurusha kano gace kanyu mutuyemo. Tuzi amakuru yanyu, tuzi amateka yanyu, tuzi politiki z'igihugu cyanyu, ndetse tuzi ko musa n'abantu bahejwe cyane cyane mu iterambere, dore ko Leta z'Ubumwe z'Amerika turi umugabane utera inkunga ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere, ndetse muri ibyo bihugu dutera inkunga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iraza kwisonga mu bihugu dufasha. Ariko ndetse kandi tukamenya ko muri kure y'iterambere nubwo dutera inkunga, uruzinduko rwacu rukubiye mu buryo twaje kureba niba hari izindi ngamba twakoresha nshya zo kureba uburyo tubafasha ndetse tukabazamura namwe, kubera ko muri nyuma y'umusozi ugezwaho iterambere kubera politiki y'igihugu cyanyu. Ariko rero uburyo dukora cyangwa uburyo dushora imari zacu cyangwa uburyo dutera inkunga, buryo twe dutera inkunga cyangwa twohereza abashoramari mu ahantu hari ibikorwa runaka cyangwa hafite abantu bafite ibyo bikorera, akenshi usanga ariko twe umugabane w'Abanyamerika dukunze gukora. Rero icyo tubakangurira mwe baturage baturiye hano, mwe baturage batuye mu gace kameze nka Edeni, nuko mwagira uruhare cyane cyane mu gufata iya mbere mu kubanza kuzamura ibikorwa by'amajambere, hanyuma twe umugabane w'Amerika n'Abanyamerika tukagira imbaraga ndetse tugashora imbaraga zacu mu kohereza abashoramari ndetse no kohereza ndetse n'imfashanyo zitandukanye z'abikorera. Twareba uburyo dutere inkunga no kubazamura. Aya ni amagambo yavuzwe n'intumwa z'Abanyamerika mu mwaka w'ibihumbi 2014 mu kwezi kwa munane. Izi ntumwa z'abagabo babiri b'Abanyamerika harimo umunyamategeko ndetse n'umukozi wa leta ushinzwe imfashanyo zisohoka zifasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere, cyane cyane ibihugu biri mu mugabane wa Afurika. Hanyuma y'uru ruzinduko rero rw'Abanyamerika, izindi ntumwa zidasanzwe zikaba zarongeye kugaruka mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020 muratwihanganira niba atari mu kwezi kwa 10 niba nibutse neza. Izi ntumwa zari ambasaderi wa Leta z'Ubumwe z'Amerika userukiye Leta z'Ubumwe z'Amerika ubarizwa i Kinshasa, niwe kandi wongeye kugera muri Minembwe, aho yahageze aterura amagambo agira ati twaje kureba ubuzima murimo, twaje kureba ihari y'ubuzima murimo uko mumerewe ndetse naho ibibazo bibagejeje. Twamenye ko aka gace kibasiwe n'intambara, abaturage benshi bamaze kugwa mu ntambara, twaje kureba ko hari icyo dushobora kubamarira. Hanyuma kwiye kuganira n'abaturage, nawe aje gusubira mu mugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa. Nanone mwaka w'ibihumbi 2021 mu kwezi kwa karindwi, ambasaderi wa Leta z'Ubumwe z'Amerika muri Kongo Mike akaba yarongeye akandika ku rukuta rwe rwa Twitter agira ati abazi neza ko Abanyamurenge ari Abakongomani bakeneye kubaho neza nk'abandi bose. Izi ni imvugo Abanyekongo batumva na rimwe ko ari imvugo zumvikana, nubwo zumvikana ariko ku Banyekongo bari mu mugambi wo kwica no kurimbura ubuzima bw'inzirakarengane z'Abanyamurenge ntago babyumva. Imurenge Amateka TV, Daudi niwe mwari kumwe. Abumviriza Imurenge Amateka TV rero murahatandukanye, burya twe tugenda tugaruka tuvuga ngo aho umutima uri burya nahaba habitse imari cyangwa aho washoye imari yawe. Uri umuterankunga w'Imurenge, uri umuterankunga w'Imurenge, uri umutabazi w'Imurenge, uramutse ubitahuye burya ubwenge bwawe ariho ubugaruye, nta cyagira wagira imbaraga kuharimbura. Burya ikibazo n'ubundi kihari nuko bamwe muri twe bumva ko hari abo bireba ndetse hari abagomba kugira uruhare mu kwitangira abandi kurusha bo ubwabo. Imurenge Amateka TV reka duhinire hano, Daudi na mwari kumwe.